Sabubinimor America Chisi Tungji Antony Blinken Israel Joyo Badini Sabember Israel Hamas Takjube Torguda Mise Zenti Chepanesum America Shunke Puri Toshu Shik Israel Nala Gabjo the Dumsem Yamchi Shubar Payobare. The value that we place on human life. Nganzu mi sota mi cheton la rintang shakdane nganzu mi khanda shi yimba deshi gyabgi yu tezu ni nganzu topshu zowo namse tende yindu mema la nuba gegyu mebatang nyeme tseso shuwa tsangmar nganzu nyangi shugu yu chwede da gegong khani yinayang jikba yen Hamas ki duksu chimbe godung dambe genki nyeme mi so chobe changa mutu ne parshi yu jesungdu tadun chisi tungji Blinken ki. It's the message that I bring with me to our discussions today. Nye tirin gyabyo yobe lenkene Israel ki gyayon zata shungsabe mina namda tube gabla tudur shuba yen ngazu shungsanzu chebar gasu shugyutang te Israel chizo ki jikdida lodop sungi yori chisungdu. Salabe nimor sinzi Joe Biden ki Purang Kabur ari mise imba ju meri ki goti khada jente nambe kabla dunta ngume sanjula Israel duksu gone godung phoba thini ju meri zame sube Holocaust tuzu ne sung tsap cheshu cha yosung batang Hamas ki zenti chebe ari mesenam nala chilo chegyur zingyong ki lega mangbu cheshin yobatang rewa la meji sungdu. Purang gabu ne sinzi Biden ki yuri ne Hamas la gyabgyo chegen Iran la tekar nyenda tingtang butangdu. We moved the U.S. carrier fleet to the Eastern Mediterranean. Nganzu magdu chimbo Mediterranean su sharcho la dang yu tekudu nganzu kama namju mangbu dangde Iran la sabsa che sewu che ne shundu yu jisungdu. Be careful. Ya salabe nimor Israel ki changshu saje kibbutz Masada ru kimse gegab Lebanon ne kato ne zenzu che siba mamir toba ge ne nyende datang bati jesu ngoma memba Israel ma de jodu Israel changshu la Lebanon ki Hezbollah igang ma gebju thari chigi yobe choba chigi yo wengyang tapen thusin chungka ma do la mebate do Lobur ki godung tha mise zenti chebane sung tapen Israel da Gaza cho ni ki wala mi tongcha mangbu se yobatang tongcha mangbu megyon pho yobare Israel ki ma gebju thaju chebatang zara shung sanzu che yobare Yang chongge New York ne nyamti gyasok jikip tungji Antonio Guterres ki Kisha ki guti so da dela mutu ne nangshi yosung batang kisha du tukzin gyachero drosibar tute nangi hyodu I am concerned about the recent exchange of fire along the blue line. Nyesha sadi ngobu gyula chonje penre chebatang Lebanon gil hojo ne godung dang yoza tezo tela ranil lozab yo nye deyo cho samada ter shugen chonken so regu shugula tukzin mutu ne chegyu mebatang tukzin gyachero tongyu meba shugyu yen chisungdu Tungji Guterres ki Hamas ki zenti chebe Israeli zomba tsangma luju chegu sungbatang tukzin gab mima nam sungkyub chegu batang geji michu geze tim sunggu Gaza ru yobe nyamri gezo ki döne gubchu goni ki nangla Palestine mi bumni da tinyi la nyeyu che de yobatang nyamri gezo ki kangbatang menka lopta sola namya mikben chegu meraji sungdu